rich condos. Yes. A senior contractor. Job. Mr. Yabo, or Fiji, Papa Mafino. Omo Juma. I mean, we should have one. Yeah. There was our cons. Many of us are young for Fiji. Mammy, the child PC. My chairman, Brian, one. I mean, she don't mean. Yeah. Diana, forgive and forget. Sometimes you can't forget. Yes, I did dear. Exactly. Unipa with me and you couldn't before. What's any panian any person actually? Nipo be young from so to me forget to say, who so I as I won't share Dante cry. My tension and tear for. Yan any person who said, we would me. The person who said, I'll call it and ask somewhere to do. I'll call it the way you trying to do, but okay. I didn't have made a share, I didn't him to an imbedded drum and nipa and nipa besu. And the Yesu Christo by our yellow Jumano. Say, Nipa a calling chanko bus and a sema. Said you see in someone and not many pursuit. A dear will be a year swan. Unim see intimate fine chedano or cotor see a jaffacho, unimni away. Dina man who ye nipa who is on uncle ye nipa benya. Nyanka 2 me a mammy a chinipacro. A 2 me uncle will be the kind. A 2 me uncle may proud a troma for Sasa fat check. No nimni away. Jaffini pair banning champagne a bringing up no musru. So later on your money adjourn say any a besian on I send the poor can be or say Monsha mena munsia me said me hear Christo Yesu siano. The dear dancer say, oh yes, I need to pens will be a yana be any perfect I any part dead to a certain level say they all want to learn you now omuti me drum pens yes and in yes any pan say enough form out me ya what dance who ni penina mu ushia tenya ebujaza kwa de na kume kura na de ma dwene ho amenti ase oye nipa ben ne fie be mu no ofiri yafunu ben na wo sa bawe ti mesre eye kira pa ba nipa nim so obi ye wade o so wo de onko menka na he wo de nya na wodo a ebeba eye kila eye trimusum eye nipa ntimi mbonwura wa hye mu easy sa atambia na obi nyanso a odwene mienu ansa na obeben wa ben di kanyame di jaye na yebefa ene ye forget ya edne ya anke nyina ye powerful supremo ena anke tete asase so nanso enough form ntino etoda wuntimi o check kom de ne pa no de beto na last money de ma na wo kodi kom na tena o mo hunu se mfa so obi ani ni aye so a wan kantimo ntimi mfa nche o kai se o sacrifice man no na ni nti eyi wadie na ono mum nya kwan hye ho na later o kakasa bi a wan kantimo a ntimi mfa nche o kai se odi adanse introduce ne maska ni bi no otima kwase no ono hye ho didi every day na onenam wa afedi a chance wunya na si a wan kantimo ntimi mfa nche o kai afodi a wo bona solo o ma afodi bi a baba be wura so elma sewa ma sofo ajiwadi ame akra wa firi ho na oto wani na hunu se nipa kro na untumi emfa nche wo hwefi amwom wo maame onkwa na otekike omo maka so mu ni ho na omutimi ya ma me kakasa bi kire o sa se wo kra de faso obi ani so woni mani ma untimi yes but ne ma ye powerful ne se afebire bi ba ma me be kase ono kura na ohwe me na mama me di na tem no enne odazu kura me mu enso mo kura mu ni hwe mam no me hu se mo mpe na asem no to a na o kra me wo hu se ko ya na fedi wo hu ba bi efiri ye ka chi obi ase ye try se ye de beche ena form de na so utimi ya wo hu se o ye ni pass nko na mu be yedu awrade nshi oni pa bia wuti anope pia wakani nyina radio auntie akwaba yeah Nika na FP. I am Madi Anka Magician. And he has a grow. And this say I just want to weigh me. Yes. As it's dear Mamma and Taddy, I come in. Oh, let me see me, I mean, 7. Any photo, any top. So I'm wearing me. Yeah. There will be a chi. I send me out the baby, a mood to papa. The we are sebe koso nyina ejina sa asem ne so. We a Christian ya be di mu nyina ejina sa asem ne so. It sounds a boniface de din. Chese din ankasa. Se otu ona okai se ubetimi afu bi se wunua wa de nyina. Na sa onipa kro na betimi ahoka asem bi afa ho na wote a. Wan kenchina wuntimi mfa nche. But e wo se wo de che. It sounds say ade ba ko wo mo secret ni se Bible se wo de wunua mfom so che na. Na Erade nso de wo de ache.
This one for near the anchena, won't mean sre. And then that Inti e nani o home run. and me driving home, but stay with us to be back. Eja ya bedu. Uwa saba nkoto. Na nza meso na ye wodi for ene ye wodi for odi for na ye bo awiemfo ba da wote se wo falumba metabo ni din no ono ene na mebe mo akọ na akotie na num asem sima pe na wa hunu se ope ba bi pa ope di for bi de ho akobata no a ye wodi for mu ahodo minimo hawo kore hawo ohwa abodamfo wa ha ene ya ba ha obehunu ni nyina moborofo oni bie papa na basa so na ene gi se ma wom ni se o yale na ba na kache ha ono ama ba bia wo beda na amoduane adi kosi se wo ubenya ahoto na wo ababa bedi adanse nyame nsa wo ne so ne ma wo ye buradwe ne ntiase so koso na wo pepe bia kompai body a ejape kurum ene ewo se woko adiji se be wo ni se bosumi bia wo ye all 91 ti bia wo hye bia wetima prepare na wa baby bosumi bia ifia da to so mienu na wo ye no 1 fa number na egu afidie ni so na fere papa yenko ne he odifo no etie na num kasa ketua na bo se wo te na num kasa mpa wo bo ebeto yam yenko he ne mra ya frame na ye bo a odifo awiemfo ba me wo jape kuru adum no nyame de ma ye kwa wo se ye mfa nche kwa media medwuma media ne se me nyame som ne me sofodie nyina me se me hwe nyanka wisia mobro wafo oni ana me hwe wo na wo ba no so nya nunku anti ese me ma wo nyame asem na wo nom na wudi na wo me wo ba ni nya gidie se Obama na se wanka se mu problem na be dey e be sofo gidie ni mu a unso kristo nya twase obi o dey ko wo gidie wo a wo hwe me no wo a wo hwe me se sia wo hwe me wo na me no wo ka sa asem no bra ani achinyi difo ho na si difo ni ho ba bia me wo a olumba e be pie me so no ye ka che wo be yo hwanwan na be ju nsem me hyewura mu ba bi na de beda ahoto be dia ba bia wo beda de wo betena aduane a wobedi wodi wonni hweku amese wodi embra enye chinyi bomode abra na abedu ha wobehu nyame animonyam ene ne kese me number wo hwe makira kwa de benyam ye 0243 356583 bra na abedu ha wobehu nyame animonyam ene ne kese amen. This is the nation's uncle, Offa Bishop Lumba. We are sitting in our family. O man no krasa wom. To me bomb kwa bini si anamo wo samu wo famani abere. Me simu nyina mo nka me ho. E wo Koowaa dwumadie so. Ye nka no kra nkyere nipa. O man panyini yamfonso aka no kra kyere no. Saa na minister yamfonso ohia no kra. Na nanom ahemfo apolisifoɔ asogyafoɔ ha obi bia wo fa kra me yɛbɔ ne a mehia no kra boa me na yɛnka no kra wɔ man mu ɔfa kwaba ko ensama bai ɔfa dwe ho sɛn jade ya to kwabena asabi wanya respect bia ma na ɔka afɔ kyerɛ no etim beto yakonadu no nso agide same phone say Ghana politics football awurade nsanim na da bia me ka twom sɛ mo ni asɔfo na chi de ni abeku anti prophecy no wonyi ni wamboa ensama agent ha e wo Ghana ni social media nyina na yɛn so akeka bom ene yɛn so yɛka bi ama wo so wate making sure so be Koowaa dwumadie ɛyɛ adwoada ekosi fiada na ɛbɛyɛ dedede mu host Diane ɛna me de evre mu Yo, Malaysia, this is the nation's uncle, Offa Bishop Lumba. We are sitting. Homo. Mepacho. I am the nation's uncle, Offa Bishop Lumba. Home estate and broad factory. Tabawa Bobuano. A big biara sabi opesa umrefi.
na afi wo bosses bi na hu say yes ampa this me fie ni no a home estate and block factory and ye sa ade ebrewo wo estate a ebu me nsai so bonkum ni nifa nyina yenya na ye da no ye boa ma wo baabi ebia na oni adaje ebia wo amanone wo akontrum wo befia yesie wi ato because unyi obi ani a wo ba besi eye home fo so a ye beboa ama estate tiapo ye nim se sika pa ya ye nim fifire hu asem Bible so dwuma ye ni bia na katua asem na moduma ni fifire mi wo na wo say enti no wo for me am ko gina ho e bia ye si da ehwe hu se ye the block papa na esi cement akodan sebe ya wo to a unu wonder there are a lot of estate okoto a enje ne nsu anunu ato okoto a enje na enwo apurugu ade de ye gina ehwe se enyem na ekoto te ahode ni wom e de ma se wo to a ehwo ni munyam hye ene hu nhira ebe ye dia nyam nhira se wo fa number de gu ase na ne home for edins awoso a home estate and block factory afensu biem ebia wa amanone o Ghana. You're live on Koowaa TV, streaming live on Facebook, Koowaa TV GH. We're live on YouTube, Koowaa TV. Samdakus Initiative, you're live on Facebook now. What type of Samdakus Initiative and our face Samdakus TV. So yeah, live Wadaroma, subscribe to your channel now. Feel like it, na share na afofronso and sa enka wonom edye. Quickly, first story making headlines on today's Koowaa Show and say timemufua womo ewo apremodo takorade womo discover na so mo hu the tibia womo susu say oil ehwe video na yo no yekro anasa no ewe kwesimi efia kwanta mensimo atoye mantem western region na enade asade omo atede no atadwefo wa anya asam ketwa kora omo se na omo koda mesode ya na asase no wani no aye oyere nam se oyere we die ka bia ba be se ya na engine oil no na ebregru anase brake fuel no na eye de ben omo kwoti na tie ni bia na chese mu aye twon adundun akwase no se nyame adu yeti ya yeye ene fango ene nkrofo bosire kas nyasa gogodra pramudo a aye de enti bro mo kan sa no na wo hene owo no mo na na eja kwa me na woto so du baako etirem se obi anchirifo asempa kodo asam no de ehwam na asu ye ntimi nyina nkram tutu nkra no sa ye hu ni sa no aye foforo no ye nyinim de biara efa wanu nti no ye ka kire to mpanifo ene wonu omunim de e wo fango ho se omumfa ye fango anase oil de a ene na Ghana atadwefo wa ya se empo no anya fango na se bia eye ade de mfaso de bebre yanyia eye minerals ni bidia eno so ya asam de pa enti ene omudi tudwa achirechire mu se de omani ehunu ewo apramdo ene watakrade efia kwesimi ntimpotem wono mo no ya asamude wasise Nyankopon ya adum na se babe ye niema papa de a ene ebegina so ama pramudo atumpon akwani mu papa ama pramudo ayakra behwe enwuma beba ho enfididwuma emaya ne mrante kwa benya adwuma yo ebema wonom na mbatere na no abrase ama niema akoso ye nti omo se sese de omo ye hu oil fango ewo apramdo enu nti no omo se penifo so omo mra mehwe ne ye ntwi bi mfa nkoto ne ye kwankoso mu nhwe se ye so mu hwe na se ye fango di a ene na ayasam de ye Nyankopon wahira Ghana obabia befa bia chansem kura oyiriti fifi etinya wanwasa apramdo asase ne so ne bia pie mu so a sese de mpenifo kyem se mpenifo hwe na omonye bibi emfamfa ho se ye fango anase oil di a ene na Ghana atadwefo wa ya se empo no anya fango na se bia eye ade de mfaso de bebre yanyia eye minerals ni bidia eno so ya asam de pa enti ene omudi tudwa achirechire mu se de omani ehunu ewo apramdo ene watakrade
efia kwesi minti mpotem wo no eya asemude wasese Nyankopon ya adom na se ba be ye niema papa de a ene ebegina so ama pramudo atumpon akwani mu papa ama pramudo ayakra behwe enwuma beba ho emfididwuma emaya ne mrante kwa benya adwuma yo ebema wonom na mbatere batena no abrase ama niema akoso ye nti omo se sese de omo ye hu oyo fango ti me fo a wo mo ewo apramudo no na omo discover this bishop nyame shrine no credit dan media yenyade bi se ya mani nyo arintia kana de enka wase urade ma ye board ye nyina ahye na kom de ya na ye nyina isua de dan yan I have to say that because of our leaders dan ya tie ya yenya wo yiri ibi na no nya apanyini bi a wo educate me kakra no ye ka Ghana ye percentage wo ma enuru ayi yetime di abrochiefo na hyehye abrofo na webekwa Ghana ne yenya no wom ye ade ne ye de no ne yenya no ye kato awre beho bosia agye ndi ajapade ayo wo nyina ya hoho de a ose ajapade nyina dane ahoho de ye ajapade nyina ya hoho de na yemfia ya nanafo ne de a ya dane nwisia ne nyanka ye nanom te se ye nanom aye se kunafo ensu a ye nom mpo ye tuaka ye nyina nso otoma ye nyina nso omotoma ye okura ye ko achi omukura ye ko achi no kan ye omo kan ye nko ya bre no omiyenya ho mi bia ye janoma ye bone oni obi na ye nom de ho mumu ya gu ye so enkwa na aba bedi ye so no nipa bi obeji afiri nsempo ye nya bi Lamentations 5:1 na ye ni obi obeji afiri onsem de a ukonya woyira hwan o mmeza de akwahye o munsa na takwa de ye pie ye ya wonsu ezu ko hwewe kese ye Ghana fo dodo ewum eno kwa process abe fom ne sabi sika wo betua before you enter eti eye me nwanwa se omani ade se ne nkamate dede ene ye first time atakwa de ahemfo ne mpanfo do ma omani ana ho nyame bebuso omo masase de ne mapase ya hye so na se mo de tena odi abro ma mpanfo ne fa ne fofofo za nyame bebusa wo yo ahene na bibi se ba ukroma fa na esi fama ya wasase Mama mra no mu ni so ma na kuro no ma nya adwuma nye bishop me twa no emra be na obese ye na nanu ahemfo e de ma ye mpanifo na da ya mete goso man fa onye mfaton ni amome mete goso ayira pie me na mdi goso akonya president bi antimi ma me san wo hene ho se ya tese yi wa ye ko ho oba de hyehyɛ ya gukwam me kan goso mabunu population o mu nyina ye 2000 mu make sure say mo de ade be ya adwuma mo be fa go so 4005 eye mabunu e de o ma ya adwuma wo di asem na se eno ye first mra di saade ni nya ba pe be ka go so mabunu ni adwuma ye 500 pe sa 500 so mo ni adwuma ye because the population ni nya na te sa di 500 hada bi ye banga bi ye police bi ye we di mabunu nya ya adwuma kro no be free ukrom ba wa hene ba tena se na ba na tam kakra ka abre no wagye no wo se betuma to V8 bi ni ade amana afedi o manfo ni nyina wonfo obi ahu biem enam se president ana sabe aban kro na yesa ade na man nto de ne pe bozere akwaya China fo bi nsa ne da akwache India fo bi nsa ni awakia na genzi yen ya o man no na ye bre wayiri yanka se bi apia yetu enso ye tototo fango mu no kora wayire na nyame ye we nyina ye mpe nye kro we mu na gold wo anyi fo na wo gold pa nye China fo ndi yedi ade so na ye ton eti enya ade nam se mani nya da minimal kontia mani so nye da because nke wose timi ye kuro ni ye makuro ni ye fe na kuro ni ye akono anke ni kwase ye go IMF ke ni kwase ye kwaje bosia ke ni kwase ye ho kire kuro a wayire ba akwa piem ni etoso mienu ba se ye no kuro ampa gold wom timber bauxite area diamond ye nyina ye wobi obi wo UK kogusa ade ba akopa effectual momani nere so mo motre o mbenya mawa bo mo atum de o madwene akreti ma ye betum akwaje bosia ho go to America mo ade ba ko se ye timba ye twa se de ye keke bi nere so ade no mo de o mutimi bobra na ye ntimi ni nyina ye bad leaders wona sabita fa cha nwino man nka nko ho a ye nyi o mo mbedi ye so no ene ye bre
na busuaboni mu nkaya obeka nyina abusuaboni mu nkaya obeka nyina obepo owuo asene nkwa so wo abusuaboni mu a ni omo kai nyina se da be kura na obi bewuo da be na ebeyi obi aye na yebeka akoyifu na badebe o so omo de omo pewuo che nkwa sa na ga na aye Jeremia 8:3 da bia ra wo kire che yedie no beto abubu akura beto ama abrofo ne ho akire ne akomo se ye ne eton yedie ma mutum pe kakra maye weyi niema Ghana kura no si enya panyini bi asabe obeyi ni interest asi nchase opedimpa eno wo so Ghana mu ni yeja no 8 years na ye omudidie no a obeka jese na kura ndi sei na te ena omo ye ne sa as you feel say sebie son sebie nyaado ya himfo no mra omo nhise emfama sebio ye leaders ntina ama sebi the normal ekot seni ekot dan grant tini ntia na ekuro na afa nyina no se na ahemfo na uroli o ukotwe nim kura sa na te okay oti ase ni a minister ba ko na na pe ahemfo na asofo ne adifo abebata ho bibi ko achewa no ma beyi ohena sotire ene ye gya ya na mra ni bi ko di parliament bi bedi na nanom ahemfo no aye mumuto na na hieska oto abre ni V8 yede 1 billion account ade ente sade akura wonyem etine timamufuo no de omo nwene omo ho sei ensade na ekutia omo da ya tikroma ya menya mfato nkwache ni yedundum light yedum ya na ba ko fa opim so otumfo se tutu ababio na na pia mbo odi ma pagya mumu efa na yiri fie na ne fridge nyina ya sese na ba ya otutu ne ntuma no di nkomo ketu abisa na de na ekoso watumedum kani amna tra dumeme ho kani oba odama kokuma so ni fie ama me ko medua ni nyina ase ni ayi ni aso na ho kani a ama omo mti area ho nyina anya light ndi awade di tumi isi agya na nanom ahemfo ni eda so wa akwan anya wo ye man ntam a umfiri se omo nka ho bi na omo ye yabro ohene hu ti se jata mu bomu awurade so wo de hu bi agya ahemfo na ti se jata wo bubom na de oyi na bufuo ne ye ne kra no ni pa bi awuyi na na bufuo no ye wo kra bone ndi awurade de ne muduro different bi agya omo to a certain level say ni aga na ekoi if a chief raise up no nkasa se rise up no nkasa se ade we nkoyie munye ni se ya ahopopo abo omo so no eso kya me na okasa yentia na yesi yila via nyintu pato pemso le kasa ketu e se ya nyantu omo ntimi nyoma no pato ya na Ghana nyina edia obi etie di se radi di we jam na sometimes na nanu mahemfo tenase na ne nkoyie ma ye no ntimi fight ma ye ba de kotia mo de mutimi kasa de a osoro ne obo omo no de tumi ni jam no betua mo soka eno de obia wo ye ohini bia ntimi no oje sa de we se de wo kama ho a wonsa timi ka no wo kama ho ma na omo nsa betimi aka na bi yeso ya mo kasa omo ka omo si e from anopa awia anajo esumu ezutobire mu a ombeba omo saya omo sayi yare ne wowuo anananom tena akonya so wi a ye yesu bia omo ma bo omo esu dia omo ba bekasa anananom do omo tusi akonya no omo so atra oman ni nyina e dey respect ma esa ye ni ho omo ni ho etino ya mo mba bia tena ne de ombe som ye sompa no ewia na adane se ye ne ye som ndi ade bi wo se na nanom fight ma ye no mu se ye ne mo omumu ye duro edwabo kese bi abekoso ye se wo dom o ye nipa ye nipa so ne ye bre wasa yisu ye kasa omu mfie di wo soro ova nche omu daache ye wade bi wo anya bibi o kasa keke no hiri bi di na no betu ama ne ma adane no wete wo na ekobane saa ni obo soro ni enti o ma obasam ye du se obeko ma afufuro o se bie wano mamum odi ase ye kasa nko akire ti na urade ayo wo henkase se bo so ma hene ayo wo henkase de se tepa ma hene ayo wo henkase e de se chebi ma hene ayo wo henkase de se opim so otumfo se tu ayo wo henkase de se do ma hene enti urade de wabasa ni mo aye duru se ni ameme kan nipa mfa no ka ye befa eni ye nyina ase ya wo ahokire mu edi ya wa chema ye ntimi nkase na urade se na bie wano mamum emma woja emma ye jaye wo akire bie wano ne bu atenten ne di mobroni ne di ye ya ye mbobo ni ye hiafo ya semma ye Proverbs 31:8 oma yo mo afirim ubo hunu so hene nkasa na akwatia no man kwantia na kwatia ne mamfo akasa ho ye ne dene na kuro ni ye sei saa bebre so kasa pa na urade nyankopon wuni
oh omom kasa no yomo abasa ni mu ha na abasa ni mu da enko go so man ne to ase mi ade we ha me na wo chem abere no be so ay ma opim so otumfo se du e be ka to so papa no kura nkasa ada na be kasa sa na bi before life tie woti ase na am obi fa de anya na ye oya na wo be hunu no anya akoma no okoze ade aye maame ne de na be ka che o maame panyin no kura to nka wo wa su ko no ma no free me so ko no kura nyene me ho de tomre bi o mo basam odu na wo so tini mama amfa to woni bi Mati was pa. I really wanted to be so sure. sometimes you have to I mean yanka bibi you want so bo so man for to no man me say papa de ye nya no anka we go for we kasa and 2 days ni asobo so why are you sitting there na de bi because na nye na me bon pese wo yi nkempie kumase na me he ni obefura ba ma ba so obegina so opim so de be chana ye nyina tie be hunu ye de ni ma di agoro ye wa konya bebresi etimi makuro ni ye fe ye ntimi nye especially asante de ana me wura wa dan ya bo kanche kwan ya aso Boka eni na wo wura be ho kumasi anu he ya etimi ye tansa abra contract trust me we are perfect but who hunu sa de da ko jom wo de ko me fan say function bra junction atasmaso junction etimi ma traffic sa kumasi kurom just say it's terrible. Go to I want to about going. Ora kwa mi change to filling station wo ha and you see and na me na mo na bisa mo say right papa kwesi ada na me share na kana me be di sam komo we pa na nkrofo atwa ne mo share and I was also in a hurry to man kan we na mko kasa gu na so me say papa o ho te say o say no ho ye na me say we dey me kwa boss dan amate and I'm coy na kan be person catch up so e kwan yi die look at I want to when you come to Kumasi and you want the residential area. When you are in Kumasi and you want residential area, the Sunny and Kramuke Kabina, Palaku Kaho, Ahojo Kaho. So Ahojo Neda Maya, Yakwana come at Yakopin baby. The traffic a man you will get. The same road is over so dodge what are they sitting there and wait for? Sandy pay call the tuna from one to pum near some man a light and you know what's the traffic in the movie? It won't feel it. And our chief are there looking at them. Abrasas already the jamo. Yama president to be assassin when so. Unu trap portion be ma said this so it was always a portion SCC na dache otima bo nkoko na nanu munya de yo boja padia gold ayetu nyina mpacho aban na sase ka ho na nanu mun sase na gold da pie so gudi aye na nanu dia sie tetete for ye dache no mama kwan nkofo abegba awuram omu se tu ayen na ye de sie ma aye no ense nya bi mpo na ha ekire ha de kra mo ye mpa offer be 2 weeks ni na sa bridge na wo ho no me say what filling station unity oil function bra I mean ka se kire he so what da kodwom he ya tasman so use junction he ya na wa wo hwe se wo mu se bridge ni nti afi cars ntimi nko enti utom amana no utom na wa so pagya mu utom na wa pagya mu na wa car na Sunday mu ko tu eye ndotie so afa wa dey jama hitimi de fa ba bia enti omo tu ndotie no e de asum ekwan ni fifi e na omo so a omo an level enti se wa car sakese na mutimi fast main road no a mo tu de tenagus omo an level and say wa car to wo phone say this time cars na be nyina eto no wo form ya kopanchen una cars e bi bo bi so aben wa he craft akoto eye so we see very bad mi krom go so kuma say pa garden city between a hakosi santasi roundabout wunu roundabout we see mi krom kwa so dem penny for no kwa de modi abro na say o go so a ase wo kwa kuratu uko bia piaro opimso tumfo sedu etie eyetepa hene kwa so akwa akogo so tumfo betwani ekuromu a ase wo kwa akurase tu wo kwa na you regret e kwa ya obetim di 2 hours etwa no 4 hours ansa no wakoduru empanyimfo te wo hesa de ewe omo cars no susu they don't care about na woni tumanfo ye mobro no
oyire ne ba ye no mkopi ezu ye no omo se sra aban se omra mehese ye bia na ni wa betu yate de he ye de japade ye nyina hye wonsa ye kire do we nyina omo nya we ma ye wo mutu enka wo mpro me come to me na ba wosa me epia me fia come wa so passionate about it to the extent I don't care the passionate I me epa me wu amenko anya ye ntra ma sa de enye o ade ya ne se nyame agya utumi na utumi improve za utumi ne man nya akono we bi kire ya sizero kire ya hwe kwan wa bra traffic sia enkrofo fa ho. What is that? Hwe kire ya sizero kire ya kwan de kire ya one day we all live and go. That's what then see after Kumawood you see sizero next junction before Atinga junction hwe kwan de kire ya Dayan Monchibonka one day ye nyina to aye chim we are live on Facebook but say you not no don't let me rest say you na sa tem wo wa ajira ni e prepare ye nyina ye beja wako yanse se we na nanu madi ka ko obi na osi fi efempo e di si na daka so man ko ye so me no nko ahia ye na de po na be ma ye dimpa no ade oni pa uja na sa so ye dimpa o Ahudie ma ahudie. Ahudie mu ahudie. Osenkafo na wo. Osenkafo na esie. Ahudie ma ahudie. Ahudie mu ahudie. Adie nyina ye hu. Adie nyina ye hu. Emfaso be na onipa nya. Emfaso be na wunipa ubenya. Ewo bra obre na wiase. Ewo bra ni wiase nyina. I want to aso ko. I want to aso no mo ko. I want to aso ba. Na I want to aso ba. Na asase die. Asase die. Etim hoda. Etuba dia bibi wa asase ne so na wokwa ya gina so dia bo wudini Ecclesiastes 1:2 down dia bibi o president dia bibi o chairman dia bibi o wahene dia bibi ni emfa ma wudini na president fo ni bia wuko eye omudi aka ya de pa omo yeye ni aka bia nka ho me no kasa sesi a JJ Rollins ko edan ya wosi ye ya mfansie no atitiri fo ni mo obi kura nkona yiye wa wuko de na wo ho na so so nim so obekọ na tibi nua bibi o meka sa president we de awrade be hia na bible say no age kira sa so age ne soro apem so di kan na no poku wale mo o mu nyina ata amaso o mu ko ni e de ka o mu ya bakwasem bi o mu jaaye ndi na wo mkrom go so ufiri mi ma mi krom antoa ufiri asante na se aduru so ade na wonsu dia president aduru so wonsu dia dia yi minister aduru so wonsu dia dia na wuni ho aya gina so aka se kwa me nkroma yen celebrate no 6 March aduru eye ni oyeye mesemo se bibia mba chechire na asase ade bia ye betechire asase so chechire na osoro ya chechire na soro bibia mba sane ade bia wo sane no obesane ye be sane wo soro eti dia ye bo ho na awurade de hyehyɛ soro de no Matthew 18:8 nipa ye ya na awura fi we nyina wo se atwa so nipa wu prako na ne wu achi no atemu na hye ho disi nyina agidi se ye wu wi na ye be hye atemu dia ye bibi na wu wa committee Hebrews 9 ye na nanom we last 2000 years ebe si no mo ma biem dia na se ebu atanyampa uni ba bi foforo bi akọ ne amani fiadi minime na na me yakora wawu ebe si na me nhia me na na ne biom Missy we 12 years ni ebesi na mi nhia ni bi ma kire se kurofufuro bi wo ye bu atan wo so edi so anya na ade yie na wo sofa ano na ma ye chema ye nsuo ni ye wu kura Kristo nipa ba hia ni ye kan ye so se kwa we wo wa ye be twere no soro de amaye ye be sere nya ye no ya to kuro na jeje matemamufo na wo ntwetwede na emfa panyini bia ho emfa president bia ho emfa minister bia ho ahemfo mu de ho mfa ho kura ni osa ba asam de mafo de ne ye jimi kura ubedu chairman fo de akasa twitwire nko nyame betua nipa ka o oyiri na akoyi nsemaba nyame betua nipa ka dan yan we are mobile bishop rest your voice I don't want you to struggle your voice so much we ye ni ya ye nyina ye ti na mo anye ni so ye nyina ye ti see this kind na betisi adam menim skani bia on ni sika no di sida bebre osi a ono a on sisi ono anya no hye wa oti ni fie kra se bia ya ka pa kwanya baby kra mpade sika bebrebe the biosifi I don't know say fie no or the beko say betwa no honam ni pieces di agugumu you just can't understand what is this
Say be so ya na kwa say ya ma me no me papa no me ahia for de say de o papa ni sika o be sisi fie rough into na to obi wa no sa msesa na obi to ama ne me nanso no ya de coin unya kakra bia aja unya baby adu ti beto afanesa why are we struggling erade hu ye mobo na omwaye na onka ye papa no mpanimfu akoma na ekware bia meka say pani bia nti megina akwa ho no nchiche sika ma ye nemu ye hia ya kwan ye schools ye nsu ye hospitals that is all no pani hu yare out me kwa abuchi ekosa ho ya de na also ye pani wo krom ha na wo kro no hospital nya dia then what is severe so severe nya do about you anyway. And I don't pay the other two, and say, or so far, Jagrajan, so the Biaba Betuja. You can say, Sebius on Sebian Yado. Yeah, a bonfire. It is some 23 a bonfire. And yeah, dear, be Uncle Baby. I don't know. I don't know whether he sounds so funny or something, but Uncle Heavy, you and I am brass. Stay with us. I tell the child, me waiting in our inscriptions. So what you count? No, your data. No, your Puma. Me say mo quotation ba ko bi so fu bia kan kire wo da yura fi oni John kwa no kan David wo mama mi ense bi na o mu wo ne nchen ya from the strong tree the commanders ba ko bufu a na o ko wa fa pia say ya wo to a ekodi pa 800 at the spot asara pia na to can we attack a ruya now? Exodus 25 verses 10. Exodus 25 verse 10. One for Ukuonya Daka. One for Ukuonya Daka. Nam di obi be chama de nam di tu. Sabi am first carbon bi me frem sikem. Me to adaka mu. No ye dey. And tintre be basa fa ba ko. Kakra ntetre tema anamo mienu. Kakra. No ye na ko anamo mienu. Na fasika mpa dua ho. Na gusikan ka nan na fa tuatua ne nan no kai me pepoma no wo bo atra anopele wo ho mono anate atayira kan anopele emsate thy rod and thy staff they comfort me montiasie Psalm 23 enya wo quotation eya so for quotation eni kwa say was on the body bomb by what is Psalm 23 bomb by dey ho be kire hey Psalm 23. Some watch it down Psalm 23. Tiemwase. Aka David. Me say David don bari ma ba ko to pia e ko ni ba 800. Pia na wa to the show no. E bomb na wuram na pia wem na wuram. En kan 800 a pia na ntofom. 2 Samuel 23 verses 8. Osofo an kan kiro. 2 Samuel 23 verse 8. Yenum ni no mari ma na David wo woni. Yene don bari my from don bari my warriors are David wo mudin. Takimoni. Me say David don bari ma ba ko to pia e ko ni ba 800. Pia na wa to the shit. So much Jagraja. Yeah. Bishop. No, it's a quotation ati. Onipa bia busisam kan wona no Kristo so de mfunsuo nyina ache. Wana kazatia onkonkro de onfonso nche wonda. Na mini bibia ya na mkache mo fa ase aja koreja no. Anse nka me ya yese onipa di ye wa asetrema ena ofrase eyiyi nyame nsemu. Onipa bia sisu no oni ya oje awrade asem tum se dan sabu obeyeyi. De okame ho no. Onipa bia okame ho no. Na ontiame. Ontiame. Na de one me boaboa no. Na ne one me boaboa no. Na onhwete. Na onhwete. Ye ntimi simu se. Ye ntimi simu se. Wode bone. Wode bone. Ani abususem nyina. Ani abususem nyina beche nipa. Na honhom ho abususem de. Na honhom ho abususem de. Oremfa nche onipa. Oremfa nche onipa. Na de obekasa eti onipa. Na de obekasa eti onipa ba ne de. Wode beche no. Wode beche no. Na de obekasa eti ankonkro. Na de obekasa eti ankonkro de. Oremfa nche. Ewiase ha eni wiase ha ewiase ha ebamu Matthew 12:30 Oso oni pepia wona meboa no ohwete it is indeed is awrade na afro na ne nante a onyene na sam ho akinye na meni bibia aka kire no
osofu mu a ye be ye interview ya ma topic a ye be treat na wo kọ na nim quotations a wo be kan na quotation wa kan na no pay wo Bible mu se mu free fie koduro quotation na tu free Bible mu ayira mu nim sa ade no so tu free mu kotena se dom nyina anim na mo ka chom se quotation ate it will very awo ma otwe konkron no kra ene de he atwere nyina firi nyankopon hu mu atwere nyina firi awrade hu mu na yema nkyerɛ atenyi atena ne mu ye nyankopon ne patumi aye wati ma ye pe it is a wo asam na te firi ma wotu wo nya pe because asam wa manatu asam ne ka wanim akyerɛkyerɛw atenetrewa ana ma wo nyankopɔ wo nipa wo bɛyɛ pɛ wo so de atu afirim tete a wotu wo nya pɛ so fu panyi te sa adagora gya di an wagye yi na wo da so kura Bible bi atu afirim ntimi ntɔfoforo ekɔtena nipa ma wo preach atro ma wi ansa no wo sa atu afirim bayan wa na ekɔ interview ya nkyɛ no nkɔmɔ a yebedie nyansani bɛn na obi to nsa afrɛ mpɛsɛ me yɛ interview o musa asɛm a yɛbɛka na wo busa nso a wo prepare nneɛma a wo pɛ sɛ wo ka edia ya mpasa bi kura wo sua deɛ na aboro so na nkɔmɔ bi akɔ yi quotation aba na wo nya awɛ ɛno no nyɛ na wo so obuja sɛ atu ana na sɛ ma plan sɛ mkɔyɛ comedy meti asɛsia mɛtuma di nkɔmɔ bi abo quotation bi minim ne ɛwɔ radio ma Bible nim to ɔno bɛtuma bria ɔhwɛ wo hu no akyerɛ sɛ o enim ɛm sɛ ma yi na ate ɛno deɛ ɛfɛ nyame na makɔ so we de ogusu bi a wonya hunu ba bia wono se ana atu afirim anɔpɛ ya na ewo mo na wutimi hunu se anɔpɛ wom die na si ya anɔpɛ ya nyame asɛm atime dwane afiri wo nkyɛn na ati shem nti em so de to ne kanimu ana na akora ne bie Bible ntam bia wo de kyerɛ wo ndi ate a wonim se ate ɛna wanti man kan dwen se ya Awurade asɛm won so na mpacho na ye 200 Ghana cedi na fa ate a ndi go so ba me na tu afirim meboa ya mo me mfa ne ma ni agro so osuru pagya ya nya concert party no do you see ya wata ma ye di agro do you see also Ajagraja as a comedian na ya ne course we pacho sa creation we se nkomodati asekura nko no obenya creation we ena ye comedians class o yi nyame dini na ade ye bibisa enkyerɛkyerɛ no ya sa so odi nyame ho fɛ ye gyae no me nka de oyɛ Awurade adwuma biara no me nka woni pa of Awurade adwuma no oyɛ ni biara Jeremiah 48:10 ndi asɛm na opagya ndedede na ne nyina yetie bi David wɔ nkora miensa bi wɔ ne nkyɛn ɔtopia wa kyerɛ yi na akɔpɛ hu quotation wa anya no saa asɛm no bɛde ya hunu ne falibai bɛde ya hunu ne ti ne ya hunu ne kɔn menta wa mu ko yo mabɔ brɛdu mi niru hɔ sike ekuro mo mi nibi ne mo mun kai sɛ yɛ gya bi na ɔmo de ne din to ɔmo so ɛna ɔmo anya sɛ skeli sɛ gya na ɔmo mfa ne ni agorɔ akora bie no wɔ si so ne papa wɔ bi ana papa de ne kɔ school pa owie school ɔtɔ kaa ma ne dam onya kaa ne dam yɛ wasi fie ama na sa aware ama no na sa akora ne te sɛ ne papa yale anaasɛ ne papa ɛfrɛ no ɔbɛtwentwɛn ne n'ase da disɛ mo na Awurade din ne so ma sika ne kaa mo pɛ bia mo dam asisi fie tim etimi tɔ na ntwe every month bi akum ɛsɛ sɛ nyame no mo bɛdi ne ho fɛw ade na di agoro sɛ sɛ mo ara ɛmma ne ɛbɛba kyena wɔn mu bebree wɔ se no ma na ɔmo yɛ adwuma ni bia ɔmo anya ahwɛ yie ntia na ɔmo nwu yɛ osia nto ɔmo nka ɛma Awurade Onyankopɔn din kwa Awurade Onyankopɔn din ma mmɔ ne kwa na Awurade ma de obɔ ne din kwa no mfa ne ho tɔtɔ na Awurade ma wɔ nipa obɔ ne din kwa no mfa ne ho tɔtɔtɔ Exodus 27 yɛyɛ nipa kora yɛyɛ ma Kwame ada no ayi nani ma kwatin ada no ayi nani ma nana ada no ayi ma ale wa bodama na ubo mi din sa menya odai sa na nyame se ubo ni din kwa o ma mfa ho tototo o mo mfa ne ma bi ni aguro oh Bishop you made me laugh you know one thing that I fear in life ye Awurade asem in this life one thing that I fear ye Awurade asem oni me ya de na peso obubu me pa wo de kotu ade a wo ye de sese yi metime fia fast bam ko de fia be hwe me saa bi ko minim se ade we na kasa bi a esi o kani pa wo ho asem esi o so di pa be wu preko pe metime ne da ya atra asesi e didi nkoda mi bo mi twa ko ma na po preko pe odi pa bia no wo wu etekinu 2 years wasi mi wu ayi na mia me mfe ti mese wu kina na mia na ye 2 years nto nim se 2 years one day ya de na be bo 1000 years to one day pe no ho me ate
na ukɔ Bible na kaayɛ wɔsi mi mma broni so firi mfuturom na mde na tena ma pɔn ma adwa so esi utimi ni obi nam abrabo oni ka prɛ na wɔn kyerɛ no mu nyina mu di ne ho fa one day pɛ wuhyia na ne ho pɛ fu san wɔn na wa wiye di akyire kɔ hwɛ no you see it is a way nyina Bible ne ka na eba mu di ada na mi take nsɛm ne bi di adi agorɔ mɛsrɛ wɔn mi de daa mi bɔ nkɔkɔsa mi wɔ fa asefoɔ so ɔmo so mo obi kyerɛ mi nti ɔmo nti a da ɔmo anim ɔmo so mo obi kyerɛ mi nti ɔmo betie so da ɔmo anim na daa mi ka sɛ mi wu ya ebe kwa abɛtɔ mi n'ase ha na wie. Well, of course, I have to go for my first break, but before then, a couple of messages that may start come. I'm ready about 2 or 3 a.m. now, and then of course, I'll go for my break. I have this one from Aluta Nobo that says that good morning to you, or greetings to Master Abele, and of course the Pinato in Jenny. If what it says a good morning, my darling Diane, good morning to you. If how are you doing? I believe strongly that you're doing well this morning. I have this that from me, it's from Ifo as well. They say good morning. Please kindly share the video to friends and family to be blessed this morning. If you're still watching, as you said, I support Bishop. You said Bishop. It's true, pa. I love how Bishop is actually saying that. I think it's concerning Papa Numana saying and but sometimes they have the power to talk for things to change for us. This is from if what that says that I love how Bishop is saying it. Even Ode says that offer. You have said it all. George Mami said good morning, Diane, and your crew. Thank you so very much for your messages out my dear. But let me come here. Some personal message will be so a day after because of is the line way no for messages into the sense that I am good morning to you. I love watching Koowaa, of course. Wisdom talk from Bishop from KK. Thank you so much for message. Bibi also dropped this one that says that Diane, trust me, our leaders are punishing us. Look at Ashanti Kingdom. What are our kin doing? What are? Oh, are you saying what is? Okay. Let me go for my break. Who are you now, Papa? Yeah, best one. Stay with that. Homo. Mepa Joe. I am the nation's uncle of Bishop Lumba. Home estate and broad factory. Tabawa Bubuano. A big biara assembly opens a woman fee. Now, if you want bosses say, and we say yes, and part this will be fee. A home estate and broad factory. And a dead sir and the every war. Where estate a woman says you won't come in the friend now. Yanya dano, ya puama baby, ebia no near daje, ebia wa manone, o a contum, o prefia yes, ye we are talk, because when you will be a near, Ubabesi, a year home for so, ya beboa, among estate at Tiapo, yenim sesicapel ya, yenim 51 I was with my Libya and country as some, and more than 51 on a sentinel, or for me, I'm a good now, if you sit down. If you only say, ya the blog papa is meant according, Sabaya Otra. There are a lot of estates. Okota and Jenninsu and Minuato, Okota and Jetna and more air prugu. At the end, Yejina, ever said, and Yama Potote and Modinibum at the Massa Ota, and when you Yamisha and Winsha, Ebedia. Yamisha, our fan number the was and any home for a diesel also, a home estate and broad factory. After Subium, Ebia Waman on it, Ghana, Open Prota, Prota Day. Prota any yet, Prota any baby a traffic wa, and nothing you play home no. If you're there, the Prota be a open was antimem, and in Kura a drum was shadia, the bedroom near Bow, now Yama Sa Akabi. Yet, I have said, you said Jam one any year list will be at the mount, as I see a cracker be touching na. Sassika Krakanina, at that tech here, tech, Master tech here, tech area here, and a walk. Brania Mobia, born so that form. I feel so. What a brought to Libby? Oh, I'm an what do you may see fields is sunset? Who knew be our virginity? Who is camera was for nobody? And I'm for power. Who offer me Jinama said, Bra home estate and broad factory. Check your company or on company cassia. And not her own workers no be a bird to man. Ubana my orders of a maybe 20,000 of blocks. Yaka creating the home boama. Who try to account me? Me a show 2 weeks. 1 week, 1 month, it depended on the Sayo. Every crowd of no tray in order be anywhere.
ɛne ɛne ɛma bɛɛ 3-4 days yɛbɛtwa blog no yɛde ne nyinaa gu cars mu yɛde akɔgu prot no so afei wapo obi a wogye ne di sɛ ɔmɛhwɛ sɛ egu so kɛkɛ na ɔyɛ ho video di akyerɛ wo afei wɔn sɛ indeed wode ho aboku pa in fact sɛ wotwa blog no gu so wie mpo ne yɛde kɔ na wogye yɛdi a yɛtumi gyina gye wo dan plan yɛsɛ si fie no type a wopɛ de ama wo because ɛnɛ nipa papa ɛho ɛnna ne ɛno nko a ne yɛyɛ woyɛ odwumayɛni bi wopɛ fie mu a ahan ɛde adi odwuma wode bie hospital wode fa workers akɔtenam woba bɛsi ɛyɛ home estate and block factory so a yɛbɛma wo fie no bi efe nso wo fie ni bi pese nkofo me han uni baabi de fa fabra de bo ho de hudo de ma ye de ama han e de ama na bibi akotote de ama open dan han singing room self contain dobro de dan bi a open bi a na be see your home estate for so you be do ani e de wo da baabi pa because we are from home so we believe home brafie na bra be do ani brafie be bossese brafie be transase brafie e be han dan na wo be ye hia the number de gu ase no kurase munti ya hanu se obi edi nsawoso obi edi ne dwuma wa ha ejaba sase pa amanso na ho ye ma dampa amodin gum ya ma blog papa se bisment akom usare ye ho a wayera fre na ye no ni nsawoso makra ba Yo, man, this is the nation's uncle, Offa Bishop Lumba. We are sitting in our family. O man no kurasa wom to me bomb kwa bini si anoma wo samu wo famani abere me simu nyina mo nka me ho e wo Koowaa dwumadie so ye nka no kura nkyere nipa o man panyini yamfonso aka no kura kyere no saa na minister yamfonso ohia no kura na nanom ahemfo apolisiefo asojafo ha obi bia wo fa kura me yebone ya me hia no kura boa me na ye nka no kura wo man mu ofa kwaba ya ko ensama bai ofa adwe ho sɛn jade ya to kwabena asabi wanya respect bia ma na o kan afon kyere no etim beto yakonadu no nso agi the same phone say Ghana politics football awurade nsanim tina da bia meka twom se mo mu ni asofo na chi de ni abeku anti prophecy no wonyi ni wamboa ensama agent ha e wo Ghana ni social media nyina na yen so akeka bom ene yen so yeka bi ama wo so wate make sure so be Koowaa dwumadie eye adwoada ekosi fiada na be ye dedede mu host Diane ena me de evremo yewo difo ene yewo difo odifo na yebo awiemfo ba da wote se wo falumba metabo ni din no ono ene na mebe mu akọ na akotie nanum asem simape na wahunu se ope baabi pa ope difo bi de ho akobata no a yewo difo mu ahodo minimo ha wokore ha wo hwa abodamfo wa ha ene yaba ha obehunu ni nyina moborofo onibie papa na basa so na enigi se mewom ne se o yare na aba na kache ha ono ama baabi a wobeda na amoduane adi kosi se wo ubenya ahoto na wo ababa bedi adanse nyame nsa wo ne so ne ma wo ye buradwe ne ntiase so koso na wo pepe bia kompai body a ejape kurum ene ewose woko adiji se be wo ni se bosumi bia oye all 91 ti bia wo hye bia wetima prepare na wa babi bosumi bia ifia da to so mienu na oye no all 9 fa number na egu afidie ni so na frɛ papa yenko ne he odifo no etie na num kasa ketua na bo se wo te na num kasa mpa wo bo ebeto yam yenko he ne mra ya frame na na yebo a odifo awiemfo ba me wo japekuru adum na nyame de ma ye kwa wo se yemfa nche kwa media medwuma media ne se me nyame som ne me sofodie nyina me se me hwe nyanka nwisia mobro wafo bodi ana me hwe wo na wo ba no so nya nunku anti ese me ma wo nyame asem na wo nom na wudi na wo meye wo ba ni nya gidie se Obama na se wankase mu problem na be dey e be solve gidie ni mu a unso kristo nya twase obi o e dey ko wo gidie wo a wo hwe me no wo a wo hwe me sisi a wo hwe me wo na me no wo ka sa asem no bra ani achinyi difo ho na si difo ni ho ba bia me wo a olumba e be pie me so no ye ka che wo be yo hwanwan na be ju nsem me hyewura mu ba bi na de bra ahoto be dia ba bia wo be da de wo be tena aduane a wobedi wodie wonni hweku amese wode yembra enye achinyi bomode abra na abedu ha wobehu nyame animonyam ene ne kese me number wo hwe makira kwa de nyame 0243 35 65 83 bra na abedu ha wobehu nyame animonyam ene ne kese amen.
Yajin Kratwaba, check it your time is approximately 7:24 a.m. according to my studio's clock. Wow, live on Koowaa. You're streaming live on Facebook, Koowaa TV GH. We are live on YouTube, Koowaa TV. Samdaku's initiative, Samdaku's TV, and so yeah, live Wadaroma air share na afofon so ensa enka one there. Latter part of the show, baby lines not some now once with me afraid now with your contribution Eddie Abba quickly messages be break. I have this one that I really want to chip in. This one say Diane, good morning. Please tell Ajak Raja to keep quiet. Like seriously. Well, and I know the other two and say Laya Morris Ampao now or say, hey, Jackie Apia, Jai said we show off no. Jai Kra, Nanyasa, a conform, a bear tackle. A DNT and a Lawyer Morris Ampao, I can say. Bear Banna, you need them when it's a main kind of barco cranas and I watching them when he and I even say, a baba son of a fair hour who is singing our Ghana ham. If I know Jackie Apia, na Jackie Adam for Bako, Efi, Air Nigeria. Eba Ghana ebe sranum na yenye ni msababa we di ono on kasa ono onam ni baby di udi na tema o me kasa o ye den o me bowa odi ni lem sa pepepe na obesran wo Ghana ha no ena ababa Jackie edi eye Nigerian actress friend e ko ni fie okopie ni fie ano si hey Jackie efi a wasini man shempa wasini hey so wo sika say so why are they say and I said you wumi wanon kase say I'm bank at sampa among for joy assuming yeah landladies any ajade show off said you winning yeah God bless me and our glory there metapo not me say na ababa Nigeria ni actress in any ajama na down free and or train phone and na video fini na ukodri na just debi na woman they do amo no be man and a posti ye e de share sebie so nyame munyam e share na danfie munyam o posti video call viral per se santam Ghana for ye twenesre ene abasa hey oba be say na si man shin say we de be man na si amana na we de say obanya sika o Ghana na si kuruma bia ye timo ye bibre men bia friend Ghana de bia ofane kasa abro na chius abro ni mu na ye de ye tio and to be sifia when your bank one or talker sebio and send fata o sifia and send fata and mema nkwa ye hu bi da ene no bema na aya manu na tete no se chichinga ewe no ye ababa we se chichinga o Ghana hankasa ene otimu nsa man for kan sem bebrebe and I'm so and I'm Morris so abadina no ababetum say jai say we do feature na lawyer if you ejaja kina di kire you or the betra o wi nkame santen ten and got the tray na damfuna e dia bebechire well you're going to go to your Morris near Brian yes so you be to the straight any abasa stay with us we'll be back now could have if you put down the video you are disturbing the nation adena tobiana se subafuna humaso na abamumu say we friend say what about to na there what do you want to achieve? What do you want to achieve? Oh, yes, it is now your youth and now your young person now for say you want to use social media to show offer. You open yourself up. Now could have if you put down the video, you are disturbing the nation. Adena tobiana se subafuna humaso na abamumu say we friend say what about to na there what do you want to achieve? What do you want to achieve? Oh yes, it is now your youth and now your young person now for say you want to use social media to show offer. You open yourself up. And I'm slow. Able to be a who die now could have if you put down the video. You are disturbing the nation. Adena tobiana se subafuna humaso na abamumu say we friend say what about to na there what do you want to achieve? What do you want to achieve? Oh yes, it is now your youth and now your young person now for say you want to use social media to show offer. You
you open yourself up. Pia me slow. Ebe to me who die now could have you feel. Put down the video. You are disturbing the nation. Lawyer Morris Ampao, I don't know if you're being jealous of Jackie Mansion. Then mommy correct you when you're not the two. And you're not the two. Why? And I down for the two. Adding Bishop. I want the two or cry an Simple. Na lawyer enkanena bunapa because so the name tinenka is okasa emu du muse nimde tachire muse okoma nkofo tina nonkwan tina mejidi se Kristo dono na ye mu bi nso dono but ekwa awie ye no Bible sin you so funtum dade na san na chini mfata hini as a was sign na chi am ya say mema mu na na agrada ne wono on pa de pa bia. But I'm surprised. Yenti am se papa me ye de ne ho ya na se odo am wo ma no so ya atie ne se na Yesu ka se ne se Yesu kan se obi a ode ne nsa koso funtum onipa bi ode ne nsa so funtum dade na ohe na chi na wansa onipa bi a wo so no kuram no sa te ko na chie onipa bi a wo so asempemu a o sa te ko na chie onipa bi a wo kokopa o sa ko na chie onipa bi a wo ka no kure no se ja ko twantro sa nipa kuro mfata nyankopon ahenie Luke 9:62 ebi na papa ya yi na medine ho ya bebre se o ye mranimfo a ye fe lawyer mu a so wo hunade bi no hu se mu ababa na Why don't you call it? wani mo duru o frɛ na obefa media anka metuma ka se me frɛ me wo fa se omfa we bi kuro onimme number ato de lawyer mole sampa o de onimo to frɛ ni sesi ana ni beje se lawyer frɛ no na watie sabe onyansa sema na wo nkwase asem ka frɛ no na ka kyerɛ se de chama untumi koyi gold a wa meka na bonten as lawyer se fie na afrɛ no kan so wantumi so amoso ha na ni atom ne wo no onipo na ate ni TV so wo no enipo na sabeta frache ni lawyer ne wo no ono yesi wo wa ban mu MPP party na wo so ekom de yen yesi aba mamu ni nkoyie ni nyina mu no abayi gold wo de kire ye se won de sika da so wo ne ho eno no wan frɛ no se se nyansa na oni mo se ende wan kan sa yante wo nkomo amfiri wonum you stand and defend as lawyer at the manipa na sabeta frache o lawyer man no obi ba mo mbeye we ono oyo bank e fa se man afefe de ye omo de ano on de obeye we na de on se efre bibi no kura o ye show offer o expose ho na mpacho gold ni fie no de na nka akromfo bedi wachi ntam it is a way no kwafo a nka started from there ka odi kan ye chama untumi e wom se lawyer na me but ntwa ye you don't have to do that ni awuye ya kromfo betuma trace u kira na akofo hawaba eno de utena afidie no so wa amoso yesu obi ayi asifie no de kire no awurade nam na basa so aya Bishop, I want to correct because enye ababa wa nankasa na be show fie no because Jackie fie no according to renowned people omunimo no asha se nyina no money no for example yen papa Randy Abbey or can say ababa na start fie 10 years in he was part of it omokoto asase no kakranka no started 10 years in you know enyo no owie no say na nim say enyo no de beto na downfall na ya no de ya na nsem bi o mpese me ko ma de be show no a and America say I want us to be na won pesa de bi be ko so a utimi kam ye gya ye say no onim say na downfall ni ko posti na downfall ni video fie no efie ni ye bia ayi helicopter samo friends say drone nyina atwai etwa fie ni nyinti no enye bibi ketwa say and America say we want to correct it I say no credit ho wa wonim say o say ye ka enyo ono an otwa efie no say maybe twa me fie ye ni mo bi ti say Tracy Buachi ono atwa show off what I say otwa ni fie no wa bra be ku Santana kwa ni interview ye nkosoro e ha ye me mani dem e ha ye me baba ni dem ono de I can boldly say o ma ye bia ha but when you know na downfall na besra no say hey wo fie ni I say eye ne fe and otwa ni nyina no or the better social media na e call viral. That's one thing I want us to correct.
my baba no what any baby you call no yedi ni American nyina na say lawyer Molly Sampa wo nyai say su no okay emwa no okay wo ye panyini wo ja respect bi wo Ghana men say no ansa na wako pension e ba say nipa be kasa wani mu ofro nti na no men ni sabe ba bia wudidi achi anani awonsa kan achi na nkofo bi a wunya mfiri omo de ntwomungu na ne anya firi omo de ba watena so wo ye sa anya no kwafo di no kure koduro wo wo so no kure ma di koduro wo na mema won kwa na urade ma won kwa botire de wo aso no onipa wo aso no wontie de honhom tie ne honhom ne kana no pa di akira asafo no Revelations 2:10 edi atunefo opa onfa opa omu ni kwasi asem eso obu ni kwasi asem obehunu nkane respect wo ne ne difference abam yemen kan ukoba bi aboje oso no da respect na wujaye no ene lawyer betima gina baabi onya nipa ba akokura nwevu no won checking kan no uko program kura no okoda hotel tete na pie den ma no ile mahia no baabi bebiri a na mennim ni ntina mehu no ba no onnim mi ntina wo hume ababi obegina kura pia begina hotel ni wo twam ni fie nim kura frɛ wo so maboa no betri ni lawyer ye hwe na ye obi an je ne ono abete kwan ho kura wo mu mfi no no machia no e kire se tete atempo no nipa bia wo mixepe bo so kan ye dua si uso na Kristo yi ato akone ba akoso kai tete atempo fa ko kwa paneda na se wo fa so a da biara da ne o tsuru di gya wo no e koso ne wotena se rodi sie se asafo rodi sie munko gina kwan so na monhwe lawyer hwe na musa tete na kai tete kwanya na afa so ye o program de kwampa ne da no be o kwampa pa na afa so ne da na momfa so na fa so biem na mbenya wo hom ya mo na ebosa a ubekoso nya ni munyam ekura o nanso lawyer se ontie no afa so Jeremiah 6:16 entu de wanya ne saa na da cho bekasa meka kire no lose dom bi ni omo do ne bi ansa no ohunu se no krodi kosu wuda ma wa botire yeah across my well Bishop the you know na Reverend Applied Life see and on so edin sembia betija the okay nyina ne say church is full of business like seriously as or a business on one equity Reverend Applied Life see and so can say nyam na mekan yo me say enye no credit a ye wi a o Bible no ba bi o no akote afiri ho Yesu Kristo se adekye wo ho yi asamimi Yesu se me ye de wo soma amena adwuma na ebere bi ba nipa entimi nya de ye kasa adwuma ye den any business edi Yesu kasa adekye wo ho asase me ye de wo soma amena adwuma that means na me adwuma na nkasa na so business. Wow. And say young for say your business ready. I was here to Panza omo munyin to me omo nim nyame asen no nim Bible mu hunu. Sabe me nya printing press Bible nyam nam choro ye. De ya choro no ane ye de ye adwuma. Yesu say ade kinye wo hoi. Ese me say me ye de osoma me adwuma. Honam fam no. Say what story anopa na ese wo kwa adwuma I was so parenting na kwa adwuma mo na de bi e wa adwuma mo ho no obi aye adwuma because of money na o de wa adwuma wo ko no o kwa adwuma na mfa bibi e ma de na was so pepe o ba bi tra ntino Yesu Kristo no ma asam na ye de di so ndi na nyame adwuma no so kan se nyame na mekan yo me de se enye no credit a ye wi a o Bible no ba bi o no akote afiri ho Yesu Kristo se adekye wo ho yi asamimi Yesu my darling dan so finyam betua ne ka oh ade ni wi ase wi ye be ye bread ya ma no too harsh you're being too harsh say nyame obetua who you too harsh the same thing he is being too harsh to Christ our savior papa panyi a wanyina du se wonyame duma mu be ka kire se ntie awurade asamase bi ko awurade se adekye o esem se me ye ne osoma me na adwuma ye de yi virgin me pacho danyan me pacho dem a wo yi wo ye TV presenter di obi buza se wo ye adwuma be ya obeka so ye business the word business no tiase okay adwuma wanka business eti no kwa so dem wo mu ye business ne ne awoto ne awokoton enye se bi obi na adwuma a wotim ne friends o ye business Yesu pamo adwadefo eti kromo ye ka to se kwa am despite o ye businessman yen kan to se na nado o ye businessman ba na nado ye adwuma. Nobody will tell you Otumfo a businessman, but Otumfo a juma.
bebe ka to se kwakuti ye business ko woto na waton etu di business ko yese nyame si adwuma dia e business. What do you mean about that? There's a krono na be so defend krono na wo bono na be so defend krono na obo na so dem no wo defend adwuma bia wo kayem fa no say ye business so na no so ye ntie nkyiremu e obi a wo ye adwuma e wo adwuma ne mra ne kwan o fa so tua wo ka eti nyame adwuma no fa e kwan e fa so tua wo ka ni Kristo say di no kure preach gospel no na afa ni anani afura kwatani ni mane ho mfi saafo ne nkomna meda wase afa obi a wo ye adwuma wo asafo ni mu no okoye adwuma emu ntutusuo dudu no onyimu baako onfa mre wo sofo wakatua no ediza yama okoye fa so wura sa adwuma na fa so didi na fa kwanfo fro so kodidi wo adwuma wo kromfo na anya kromfo ye ba adwuma mo ye business ye adwuma wura se bosume so mema 1 million bosume so mema 10 million waji atum na wo ye ediza obe wura na wo so bi pe camera to na be fe camera nde kwa wo ye kromfo na ye businessman eti awurade atro kwa ye mfa so ma asofo ni di o si lewi abusuafo no de omunya adwuma bi aka asofo dwuma ho eti mu koye adwuma na mo ba mu nche mu ntika ni mu emudu na mu nyintutuso dudu no ba kope no mu mfa mu no mu mfa ni di na mu ma aduane ntra nyame nkofo fie da enti o ka tio se wa akoton wo yire ana wa akoton kuto mu mfa mama ne ntem fa so kura. He doesn't sell oil in his church, but na so dan o ton ye na nya bi ani adwene hye timti no timi to aso dan no itiri mu adwene no se de na adwene ye mmira ma nyame asam nti ase no enti no to aso dan no waya ni wudi ye se ye nyame gusu ti ahoka onsira osoro ma ne fa nto to okeka nsemu nu we eno dia no mumunti da bia ye bo Kristo di na tem munti Osenya nkupon di wa manamem. Osenya nkupon di wa manamem. Sade wa twerɛ no. Romans 2:24. Na ɛda ɔma ni mu twa ɔmo. Ni bibi aka twerɛ mo hwɛ ase ne de na mo te asɛm na se. Ɛba asɛm di peska de ma yɛ sɛ ne mo nte ase no. So nipa bi obɛkasa bia yɛ nipa nte awurade ase nti wo a wo nyame mu nwunumu no nkyerɛ mu nie. Yɛte kroma yɛ kasa obi yɛ businessman wɔne wan. Ba obi yɛ adwuma wɔ kroma ba yɛ wɔn yɛ from businessman. Can you call power penny businessman? But do will be a cockwass or coffee phone, no a beton, no a coffee, a friend businessman. Businesswoman or Kotogo Fantoma, no a beton, or a businesswoman. Now, yes, you call sorry fee. Yes, you call sorry fee. No copamo 1 hour tongue. A brow would have saw them on or copamo 1 hour tongue. And 1 hour tofu. And 1 hour tofu a sorry fee. No can see Casa. The entire Pamo or Monesa, or your business. But I saw you see a Yamia Juma. Ye business wom iti mu be bi asore no omo ntiase so omo ye nyame adubo omo rada omo tiase ye business sa na wadwene ye wo de wo omo ye business wo aso dem ene wona wo ye nyame aduma ye tie yi obi betima ye business wo ye aduma we mu wo tiase enso ye aduma wo betima sori aka se me ye TV aduma nti na de me kofa camera ba na TV station bi ye pe bi ato no ko wa be ye business woman ba wo ye adwuma ba wo ye TV presenter enye business wo fa nyame adwuma de ma antwa ma honkonkro na ama mo so o se sa honkonkro ne ba mo so a munya ahoden ma ye ma dance na ma ye Kristo dance fo free Samaria etu ni honkonkro ho de wo timi ni Kristo ho dance nti no mu di nsem hunu ya o ma antwa ma na ama won so no manya ahoden no matime di Kristo ho dance ye Kristo se ade chiwo asem se me ya ne osoma me adwuma on ti ase Wanti ase na de chen wo hoi obi ko fom koda on koye adwuma na ye business ya wo ye ni fredi ni ye hunusie maame bi na de ba nti ade chen wo hoi e wo se koye adwuma bo wo mo me maame se me koye na adwuma bi ma no wo koye de o so o me kodo ni koko no ma ye adwuma ba nye business the business ne se no te ase okay a wo so de ewura nyamedwuma mu a the whole presenter so business say ne na wo se adi na ye te ase say nyamedwuma ne ye bize we asem so no obisa ne say nti because of what Apart Life here is telling him now so for me and so adi me so obisa ne kosan kosan no obisa no we dey say wa musa question obisa no here no we no say okay until no so wa for because what me prove at just say ade chie o hoyi esem ye de osuma me no obisa say adwuma nye business o se pin mi wa so nim de chen no nti so chem say nya adwuma bia na ye business o
Your business workers what you some na say the also so nim je no kwa so no kakra ne onim no omo osofo no yakwasia no ohunu sese bi onsu ahwe ye go school bi si udija timi try Greek topic agu so ti ase o try Greek agu obozu wakoti bozo student was say we no aye no wayo eyagin but onyo na try wade but to be collect no di se unim ni awo ya na wo tro no kra che nche se wo tia woman timi enda no asole ko bonza na ready wanim se nyame nipa my lines are open. I've activated my lines until wait me afraid now also no what they wadwin chaba. So call us now. Of course the show is brought to us by courtesy D4 na Naebwa or Jape Chrome or friend utu kwa na call ayimu a o yankate ebusa se adwuma be na are a trade business area no mbo boss na ni nyanya adwuma on beside you ni nyanya adwuma we say me a businessman sometimes they ask what I say we a businessman or beside say adwuma be na wo ya what type of business are you doing san what chance me go fan to ma kwa so ba eno na go ka chance me yourself na tie question be busa wo the other na ka adwuma bia a business a e ye kwa e ma da options no say ni obi aye adwuma na mi wo mo bo be so mo wie ye be ye bread ya mo so man sa tro ma do me kam ga tro every line is not so wait me afraid now what do I change for this one says that I am good morning. Of course I'm disappointed in Upper Life here. Of course church cannot be a business. This one say Diane I could have or say she could have actually stopped her from the beginning or it's from even on there. I think the way I comma Jackie and then I down for or say then Jackie beats me stopping a down from the money video, but then how can I stop you from videoing what you think it's beautiful? Yeah, and I think say I'm not defending Jackie Joe, but that is how I think it is. 1 2 1 2. Okay, and to activating my lines now, obey me afraid. Number no and that screen is no or fry if pick you up. Story say the abano kwana, but our my ebet will say will be doing and call more. MCR say what's up message be or her Monfa and Mamina men drop it and Sana Mako. I have a call on the line, I guess. Hello, good morning. Hey, take credit for 1 week. Me Marty down up when you are from the four. Yet away. Okay. Them. Yeah, that's it. I'll say that's it. That's in your coupon and snap no pay. Hello, good morning. Hello, good morning. Good morning. Wadaroma, body chairman I enko. All right, party into you. Nami insurance so part bye for calling. Thank you so much. Hello, good morning. Hello. Good morning. How are you? I am fine. Wapi. Wapiza. Baba, now what to say? Me that's it, Papa.
Me da CP. Prophet one touch him. Wabi. Ofa. Papa. Me baby was it, meba. Maybe you think he's a gun of you. You didn't I don't know if you didn't give the victim. Now you go protect you when you say you come from so many to that. You need to work out there or to your good young papa. I spoke a woman, not on proper. You know, all you need to give you what, almost what you could discover you got to get no more. Who did you make? What you think? Yeah. Yeah. The only number to pass to my idea. The cock was just a $50 and program. All you need to be nothing to know. Without them saying you could remember that that's the thing to the phone of almost there $2 billion. Over and right and over the year. Over and right and over the year. Only you will make a man forward. If you think I want to move here, only I put it here. I can go from here later. And here from the army to say, you put it look at that. Yeah, that's if you offer. I have 11 minutes to go, so you can also be part of the phone in. Hello, good morning. Good morning, Dan. Hi, sweetie. Kileniana. Dan, I told you to be a Koowaa network. Akaba. Namani. Great. It's our Palumba, Bible reader. Oh, just so. Mind you, good for Rosa. And then I'm very command to business and the champ of Ego Prophet, the job of Great. Yes, I feel like I tell you a business, a sort of here, it's a business. Or I'm not supposed to just all dine or tongue. It's a what told you and I grada. And I have to pray, but you have VIP no one. If you come to a table on my board to do and think. But Saturday down there, I feel like there, and not what on here. Sir, I'm crazy. You look at our business, or no, just all down. It's your business, which I thought they are not on, it's business for you. And there's all for here. And my palace, and your business at one tower you. On Tony, the moment after there. All right, yeah, that's it. I saw that. Good morning. Hi, sweetie. Good morning. Hi, Kileniana. So, let's see up here. Okay, Mpacho into. No, Oh, I don't cry. Macho. Back, man, uncle. And then someone will come. Now, you come up here for being and I'm giving a year and what you want to do not of my camera. The Ghana for him 24 or 1 year name of year. Because we didn't want to say. Because, wouldn't say, yes, the whole original minister. Any day will be empty, no. Any day will be empty to go to about this head. We will not see for party. And so, according to you, we see any little you are a minister of a party. Only national security point now. According to Amana, it's one must be different. If you want to come to the car, what do you do? If you say you want to about what the penalty. So, Baba, you see a new car, and come on now, come on, a couple and come on, and see you come on, a corner cracker. Get a bine as happening. What you want to do? What you need? If you're going to do what you see another, the job fire is just here. And some of my fire, I used to touch idea, you know. And I let me do it about to say. And then some people again, one disappointed. Yamin Shaw for contribution what they are. Munya Quine, my terrible. Hello, good morning. Hey, look here for your good point.
I paid you too. Na you couldn't quite. You might a pretty man here. Like you know, they're telling me I'm I think, na ipo baba de tumo of arbitrary of arbitrary let us say hello, good morning, sweetie pie. On council. Papa. Support of our life. And you know, so the captain said because only year and you must find that could be about the mind crew. Only see sometimes you hope. Sometimes no course, nay, a bit. Echo, yeah, I am no honor. But sometimes the sense of the couple that you done no agreement, you know. But by any school when you live, I'm almost in it. Of a man in the they are putting a Bible says, okay, decent Renaya. But so 50 things, yeah, then now cut away you the phone, so 1 year. What they are saying, Master, if you only put you want to put it more. And yet, young couple man or you, only you know, custom more. It's a man in the no one say, or cut a church business. It's business a man or not our life. And you are so good in one. Among some young men quite swinging and coupon to me. What does another part? It's a name one. Okay. So put you in the domain group of a monsieur of our overcoming of our own of our favorite. Nyakupo in shroud. Yamin shroud sofuteria. I'm in Palace Colana. Yes, sorry, I have 5 minutes to go. Hello, good morning. Hi, good morning. Good morning. Medafo Pacho Bodin Train, I am called. Oh, okay, tell me if we say one. I don't want to say it. Yes, we don't want to say. Well, my diet, I'm like, my video, you know what to know. And then we are committee. In fact, I can come walk in Yama, what you social media and what read and again. I know. On Yan, what can we do? Yamina for sure what I could. Some work it can. After 2 months, some of it. Now, maybe yes, someone. This next week, because the new teacher, you know, it is like you know, it's like you know, so what you know, no matter how the police to put on, that is no. Oh, well, I knew when you clear papa into position one, it's a friend, be man, Chobe, Meadow, but into my friend. No, you have a job for Chopi. Mammy had the most of our last caller. Hello, good morning. Hello, good morning. Hi, my dear. Pacho, Jenny, baby, our friend is free. Me Pacho, friend, and the able television. Pacho, in too. Me Pacho, a pie life. Me fan of software or your software. A pie life. Stop a fan of us an hour out or 2 young piano. Bible, Piana Baume, who's the apple. Into one of anything or most of them. We on your software because of your software, because of it now on your platform, or the pain of one. And go back and quite the apple. Your 2 and if you could say, they cut wet, Juma. Wet, Juma. Business a software, your software, was selling off their camel. What you say?
and you know, it's a to cafe. As a family, at the show, as I don't know, compare a way. Never no compare a business. Because of say, almost to buy no, I'm ready to honor. I really didn't see the card to honor, have a panel. Or yes, of course, me and no person, Pianica. Bye, sweetie. Yes, I call you, Bishop. I go running a coupon show in Pebby or Shay. Blazer Dako Yadom of Chief of Radin Shram, a Doom Bishop, a Radin coupon, Winchirano, now Radin Shira, international contractor Kofi Job, or name Mr. Yabuan. So, after me, I mean, it did your consideration for the channel plans from my senior brother, Alfred Yabua, or your Guas Mechiano. I may only share me crew mine and I was able some bra, a ghost of mine, I mean, Shirano. Ready, Auntie, it's your Facebook. Luta Munina, a chair, Moivo, there. George Mamisha, be our shade, be above TV. Any Facebook would be a radinshire, no one can see. Beautiful. Episode 4, yeah, Cordia, my young far as the PC, and my abuafo, or D4, Nana, a or jumping home. Papa, yet there was a radi unstraw. Now, on your Maswadina and Fama. Sounds so any better home and state and block factory for so Yakopon unstramo. Say more cray more, I be sorry. Yafa and just sono and comma a prophet Ebenezer Dakwaya to Papa Ebesan Shelby, so for cheap, and every chat a good prophet. That's your papa said, me chane palm, Sabe, Pena, Mefreno, and was said about show no so, and you know, and Papa, Oshea, Obetemen can. I mean, she mini out in Bassa series, so was so me more, yes, sir, and come and see her. No, mammy Kate or boys, mammy, Yankopon, unshroud. Na oma nkwatentia ahoɔden wo me papa kodwa du hene Yakopon onhyira wate na onkura osaa emfama me director ayo ochuno so executive producer for the show ayo Ora Samdakos sanso na oma any famous ebo machidom or MCR one of my friend nyina so yedamase mo amohwe Facebook live yedamase me papa kwame edu we sanso bisa wo say ena no pay what is saying oh kokobin nim so age me so say wo ho ye papa nyame ma wa hoden ma me Georgina Yakopon ma wo so ahoden yakramo ebo donko a hia me e wo Kumasi 104.1 na me de Kumasi kwanso djumeje no ebebro Saturday match kase no be koso ya bobo kase Saturday Kumasi FM ni Adeshi FM no be face Kumawu Mina so ye kuku Kumasi Kuma o ye be show mo but that's why guys am me hwe na na bobo na akokra e gina pene because wo me ye shey dia yo we say mo no FM why na bedago ye ha na dia ye go keep an o da ye Owura Samdakos tutum se match ye e classico ho nya de na wontimi but say manager pause so be bob 10 minutes hey now why you be pen yo hey we come Chelsea for keeper Gasia no na rabon na ya na edi adane Kumasi for no more mema o wa double come Chelsea pen yo me say Kumasi for no more mema o na wo akwa na de me hu o na wo Saturday we bo hu ni ebesi ampaye beja awurade na me go 2 goals na mtie enyu wonu mu dan yan do di so wo ma ye share adwada se na me say me ku show we so no no mra interview go so mtimi mai ehu bi ada o mo so mtimi mai interview na ye kra ye mema kra ye sen a o mu suro yi wo mu suro wo mo wa mema bebrebe wo no hwe program we nko a ye wo mo ye music ayi no ye wo me no me ye ye ho afio ya ba na ya won do mo do so me be show mo na ma ye ho afio ye show ye wo ha so ye ho o mu suro mo mra interview keke no ne be yire eno amadwane ne so ma dodge interview keke just prayer no be try obi balloon be fa unyi na to fa unyi na to ebe faga se Yakopon ya do watch na e be ba ya crown bye ye wo D4 ene ye wo D4 o D4 na ye bo awiemfo ba da wo te se wo falumba